100 message ati munne 100 donc untsonza ndole sa hakuyu watukufu ye message hadani junja ni birebana nganjo hujani ni ke droit de réponse e manyanasi wa daula ya hypocrisie tidamba tinado para dola mabajani mtujamba bo negociatwe e bana basa kusudamba dola mabajani abati changer temu abanjo do para daula ya hypocrisie yo de vérité et ça wanoma hypocrite nganjo janjibu tizamba message handani e manyanasi boto yemzeye he message to kwa juzi ukaya araba sangwa joji panga do porte plainte kawada wadezi wa ze famille zao nganjo jani mjibu le suala ile manama boto yemzeye yo de message handani message ya bili batukufu message ya bili ganjo jani bire haruma yensi ya hatu les îles Comores et position ya hatu haruma ye guerre ya lista entre Israeli na la République islamique de l'Iran ye position ya yensi ya tu position rikaya parce que alhamdulillah nezina jeka zinukoli ukaye conflit entre ces deux nations ikaza kiforce kwa jana nezina zirende shatizamba ye position ya hatu rakaniyo esa siono wanyanasi wa hidola mabajani wanjia banu siono emanyanasi badrudini kensi wa masihu hado kansi ambo mnyanya nezenrabo kai rais wa hidaula hemilia Israeli nswabila rada juha rais wa hidaula hemilia Ira atanu katujwa bale yatangenda hubi ubamnyawe esa tizamba wanrwanu ze hitima ngazio nao wanrwanu ze hitima ngazio nao harmo wanrwanu donc tizamba nganjani bire e position ya hatu mwelewe ka yensi ya hatu sisi harumwe konflinu e kam remarke ze communique za kahambwa harumwa ye gouvernement ze communique za kado tola ze tilo harumwa ye site beti salama e kam remarke ro ye position ya tu yonzima ngasi harumwa le droit international nganjo hujanje nijeleze yabo yo de message ya bili message ya raru batukufu nganjo chancheni bire ukaya michodo zambo kamimi mimru wa renseignement mimi nganchido zamba ni chabana nganchido zamba hambavi ngabo nti ya sharabu emakatiano ngabo mndu kajamba uende wabili ni ambassadeur nsuvumba yensi shanga jokanga bandu wajojua yensi ngwajojo yensi hiyo manyanasi conseiller wa ambassadeur harmanti ya sharabu yandi yarengwa ni mafujari juzi banu wasubuhi hata ya joswali ya subuhi batola mafujari wendo wa magara wa mrenge wa mtagarini wa mbeha dans le désert wakanzwa muwe yafe yon ganjokaya ngabandu wenji surtout ndasiwa komorsha surtout tizamba ijokiri ngabo bangu wa daula komoro watujua le suala hilo ya wanjo huja nije neleze emanyanasi huo conseiller ya kanzaro lwa hitso juzi ne mafujari jokiri ike mafujari wa uba komoreka eba woko jaruma ne daula mabajani wende warenge manyanasi huo warume mafujari wawo wende warenge manyanasi huo wamangamize ngarcho jarumwe aferi message yane bantsonza ndo letsa message yane ngarjo huja haruma kamiso do hamba kezani tsongezani jawe makatiano aba mazerezo na kadire jei njondo shangirie ze projet za rais wa daula uka kamnaona activiste wa daula mabajani hau kamnaona un grand journaliste ya jebanu ya zambe ya shukurie zenzia raisi wa daula ya zifanyawe makatiano mwono yenzia yandisa bahani wenda sheteye usaitin kudi wenda ya mahame wenda shezani nemba nkuyu hata wenda mitami ulimjini yenzia hiyo yandisa tizamba banu yenzia hiyo ye route nationale hiyo yandisa zaziza ndisanga sina presque 2 mois banu mwono juzi banu tsena yenzia yandisa pijani wenda badamaji la domba
mono tena yenzia yandi sabahani bahani tena kwende washili zozandi sa juzi banu kartina 3 jours juzi jana juzi yabo ngarjoja rishukuria rais wa daula rishukuria ya gouvernement hensi hatu parce que iso ngizo muhimu rijari shukurie rijara encourager parce que mitsuno hamba les infractions des enzia izo ngizo muhimu arma yensi wa Komori yonde izo ngizo priorité izo ngizo hamba la clé ya hensi la clé du développement la clé de l'économie zenzia wa Komori yule maana kamimi Patagoni nganjo huja ni shukurie rais wa daula harami message ngerje rivire karundumba wakati batizamba mtwanza ndo fanya plus de 40 minutes e kati unruye nafasi ngarjo huja rivire harimali suala la jiri juzivanu harimo mjina laya harimo mjutukufu ambeni o wanru wakahunu kwa mashughulini wakawana heze 20 euro sinyangu ba Komori banu mimi kazu ya mferinu mimi kazu ni shangaza hata esa inuska duhanda inurangu hale bonsilo mjini hatubahi tidele bavu ya mahamebahi shadar mwe mijini shazinu rangu hale ngizo hunu Faransa ramaze mashuli warungu adungo wana hemna diero hemna vero hemna 50 euro Davweza jirijuzi hunu Paris kaziani shangaza hata kwa yo c'est une habitude banu une habitude ikaonradwa wana hamna diero watukufu manama sabaha sumani mngajalia suononji abantu hata wajonjia nsofikiri suala tifikiri suala ufanyando wabwanjaba ne banso shela le suala hilo rane jajaze message yangu justement ntsojia le suala na le shilia ba sabu sabaha sumani le grand patriote sabaha sumani ukabo sabahu dawoni wananyuho de shekao shahaho esabana basanga zikauzi zili haruma ze réseaux sociaux ngabo shekao sha hajimba yeswalihi fahari swabaha sumani isonde shekao shahanda yonde hirimu ya handa ngabwe hirimu ya bili shekao shabili ewondo wa fahari dini wa barufu wa demzaze wala muikonia lo Marseille tungo kanti ya dawandu tujabala mitododu za shesimu za hai shesimu shahai rijari kaze badrudin ishonde shekao shabili haunde hirimu mana nambe helio ndi banuze hirimu bilizino kwa tushilizana ze hirimu bilizino ya hirimu ya fahari kwa tushilizana dene hirimu ya haji mbaye inurangu hale shasinga rwa shukuri yao na mtodungi ya mdomana sasa nous arrange sisi swandwa hedaula donc tingazana be mwana maswabahu hukahuishia juzi hunu Faransa ya ministre de l'intérieur huishiezo ya hamba ukaba sanga wangeri contre les étrangers ikasema les étrangers surtout doit sona ses papiers huono juzi banuka hunu Paris hunu Gardinoiri na Gare de Lyon ngabo wanrosa waretewa wabahizwa wasi wandu sobe haro zenti walaya nganu hene somba bintinti video tsainu wanrwa lo Gare de Lyon wabehawo harmwe miji ya hao sawa nubana 2 secondes ba Komori 2 secondes sawa nu busobaho sawa nubana ngwabehawo ko mijini hao sawa nubana wanandwa lo Gare de Lyon ngwabehawo mijini hao msamahani rangu 2 secondes sawanu sayiyo wangu wabehawo mijina iho Gare de Lyon na magale police français sawao wabalia mtujwa wo ivoirien ha malien tujwa chatango wabehawo iho walaya iho Gare de Lyon ban hunu pare busaba donc abati kanzani teba initidezi message za hangu mtu birabira none sokaya mrojo fanya hila hunu Faransa surtout ndanyi wanyanaso daula mabajani surtout ndanyi mbujo fanya hilo no Faransa mbona joka kanabe ho komisaria hauyende hantu garde à vue ngotso bahizwe sayo hiyo kube hantu walai yensi walaya ngotso bahizwe sayo bosoda wewe aumrumba jino daula mabajani hosiswa Komori mbona swime ye mwanyanyani yadungo humrumani yadungo humrumani banu mwechamu mwambo mnyanya hazamba juzi harma message banu hazamba juzi hamwambiani namfahamu bainsi naba se changer namfahamu bainsi naba se changer bwa Komori wala avocat sedilari hamwambiani juzi banu
na mfahamu bwa Komori kensi ya Faransa pa exchange mtu hanza ndole tsakuba tizamba izoti dize message za hangu rane jaje message ya handa tizamba ngana nzo njibu ni viremba bintinti bwa Komori nirongoze ze media za Komori ukati haki ukaleo heni samri ya buwaye ye Facebook ya hahe mrungu tsoona Yusra nitina ba Yusra chanjwa ba Yusufa Mwinyi ya changer ye sexe ya hahe Yusufa Mwinyi haurione na kimo mkera vize media antu ameleze media pia shadona media watiti wala armazerezo bisanja jo na media hama habari za Komori au Komori info au Komori actualité warenge na kimu hau Yusufa Mwinyi wadomta armazerezo wanduishiaye omswala hata wambao mswamini shanga nefunguo dowana konti watiti wa jirendo kama journalist na mkera dimzi banga zirisao ngazirisao mdorenga wana umewanu wajikausa wali wandu washe mdoti ya harimaze media si haki amwesheleka abantu gasina wana hatu abasanga wachonga ze telefoni webuwa waangalia kamkara dimazia mwaranti wadambezo wanzao harimaze page za hau mwaranti partage bati haki si haki banungam abonga ngamnikao des exemples wana hatu wajeka hama Yusufa Mwinyi hauna kimu kamkara dimaranti hotudoenda harima majilisi ya nakimu Marseille nezokumbi ya nakimu kamkara dimazia bati haki wajaza hatu mlo Marseille mwenda mwimilia mumshangiria banga zirisao ngachido hamba sime silamu bwa Komori ntwanza ndole tsakuba chidimesa chisa hangu ngantendo nibire haruma borto yemze tizamba bana abasa borto yemze harungosu kwa juzi bwa Komori hazamba nrokaya hena mrujwe deze famiza hatu ngajonda raporte plainte bismillah bo borto ewandu wangisode abantu wadeo ze famiza hatu wadeo watukufuarizaya wadeo we madwamana wa hensi hatu enda wa esinda nyibo borto yemze sindanyi ngamtungo provoke batu sisi rijibu shaka mjojo niona kamjojo riona rijebanu rijerdo chododa wandu bahi yuti the system ya hatu si wandu wahe rais wahe daula antoni kal example emananyani basharimna abwizinde dembeni yunde system atokanio yeti twa message za timunga tifanya message za timunda ruturongoza boborto wewe da wewe sabobo borto yamze wemrulo na ngauna banki limbabi kurongozo emananyuho basharimna abwizi yazie malapizo yanu tifanya message mbili za hundandaru boborto mzetu hambia ntujua kahumparo mambia ntujua shahadungia hasododi ya zepamiza hatu juzebane manama mwanashi wangu mtukufu Muhammedi Lamone hafanya message juzi hunjia yabo hukomante hate komanteri ya hao ngiyo yabo huzamba ndu yabo kaya Bashari ngari msuto nereo yo komanteri wa hamba Bashari ngari msuto nereo yabo dawe jobani dabo bortomze ye bortomze utamba wende manama hamba we hamadamba yolande mwananyuho kondo mila fijar ngude yomze wa hatu mtukufu hamadambaya isanda mjini uonde mbaba wa hema manzano hamadambaya Marseille utawona bobortomze huono hakansi hadamza za hangu atabasi weti mwinyi umziye wambo kakuransi baba lango mzaza hatu mzaza negociateur kuzia baba lango mze wa hangu mtukufu hamadambaya isanda mjini weti mwinyi bobortomze shango jodora mbakango ngamjona mapote planti yabo ngana nzunu habienro bortomze kamna shinda mrishangazi kabatu jori shangaza nganrepete tena kabati mwana mkomori hau mruwa head daula mabajani na msamahadi bantu wa daula mabajani daula ya hipokrizi kabati mru ujoshinda yarishangazi hau yarimenase au yaritowe haruma zerezo sosio nganrepete tena borto shiando baba langu filika bala langu rimenase ukabanga joka wahara ukabobe nado jarerongowa ukabobe nado jarambezo ranzao batu aribala langu rimenase borto yemzeye ishando zinuhambiao dawe nuana nyoho daula ya mafitsi daula ya hipokrizi kabati mrundanyi ujoshinda
yariziye risilo jarerongwa abantu kabatsi mrundanyi ujoshinda yarimenase risilo jarerongwa abantu yaritwara mazerezo kabatsi mrundanyi ujoshinda yarintimide sisi ndo kashina nintimide mimi Patagon de la République ndo da borto yemzeye ndo ndanyi yababo ntemize message yino ndrongo mbili na nzona mbe mwana maborto mzeye njaja nudeye njaja nuposhewo njaja nuhafishe shamitso do hambyo kaya banwe mana kami hushukuria emana kami uhanza dabo kaya wewe kuja poro jabanu ujodeze famiza hatu udeye madwamana wehensi hatu shawo chambe politiki nsujwezo akadohamba bashari besa husetiwa nsujwezo wakahaba ntujwe message wako domambia shantswamini kaboborto mzeye ukadohamba bashari ya deze famiza hatu nswamini izo nswamini na ijokiri shantswamini shangarjodo zijoi horenda wiho boborto yemzeye ngarjodo zijua shatsikanze nuhambie ukatamba mihutukuza parce que wakudo jawe daze famiza hatu shawo tswambe politiki inde mana kabanu si kado jabane rovumbua vangana utukuzo isabana basa wa bakivanu sinado jono wavumbua bana isatizamba wala kwati mabani hangwa pasa ngwa watiti swafi boborto mzee donc kotizamba ndrongo mbili na nzono hambie boborto mzee ya handani huono uka emnaguru emnahirimu wa haho dawina hajimba iswalihi na sobaha sumani no wasaya nsuvuma sheka ushafahari ni sheka ushahanyu dawina hajimba yemfanya na mangalie wandu wanjuma wapuse banu wajewe rongowa wajewa mbezo wanzao engwa wonda nganjoni kale example basharim na abwizi unamdo mhuma yenge ndaho babasa borto mzee nganjo hamba le grand patriote Abdallah Douassani wala wakati mdomnika message Abdallah hamba ekamjajoha sheka ushabili shafari bisheka ushabili shafari nemjaze mwikoni ulo Marseille na Badru kwa jam kwa shia yapo mkaruma agwa ye mimi Patagon wakati mkadonika message njatao enja mtawani hapana nchini mwane sinu kaya ngampango wandu mwe wa farme mjom mwangamiza armaze rezo sosio mkanja mnangamize shaka kamjawahi tiye shapeti tawa tiya tangaria iraisi wa daula boborto mzee dokabo tikanza mnomba bino armwe po handani yono habi ndokaya kamzia boborto rakubaliana kabane bwana Nisa Isa rangu 2024 rangu iraisi wa daula ya lo president vanabasa tizamba nganchikiro samba vanabasa ngamjawo mje mjito wafidia bashari mnabwizi ula abrandi sazerezo yekombani saisa tsola jito wafidia yabo ze famille za ho wandu activist wanu kamrongozo wanahanyu ze famille wanzani wahe activist wanu kamrongoza wanahanyu warongo harmazerezo yewe kashiro mwambiani hamba maudu mnachobaka mnegociateur wa PU mwana nyuhara ngo afungwa il vaut mieux prévenir que jamais chez la maudu bakomori tizamba vanabanga mjito wa fidia wanyuanyishe kombeni sabo borto mzeye kamzia rajarakansi rangalia ze faida ya hensi ya hatu yopo ya vile na kanza nuhambie po ya handa po ya vile na nzo nuhambie bana nzo njar mwe message ya vile bantu nzando litsakuyu ikanga mchobano na mdoja mwambie verite hamadami micho ambeza kweli inde mana kamitso rongo hana fasi mika tranquille esa micho ambeza kweli ikanga mchobano na mwambie za kweli na mweneze hitima zire mwao ngabwa ndundanyi wandu araru boborto mzee sinavumba sisi muzahani zahau mzima nga njomvumbuwa ise uwakomoringu wazichuwao uwo fahari nganyi wararu nganyi wawade nganyi handikape uwo wararu wakomori wagwa hino msohafu mzima tizamba ndungu wajuwao uwakomoringu wajuwao uwo fahari dini sedabu isa afanya aksida haubese yo hawarima hitima nchujua hauhe hitima harema uka harima hitima kenda afanya aksida
shaha koza e colonne vertébrale ha déclaré hunu faransa ka handicapé o waili wabaki miti na wavumbua no waili wabaki wao waware mahitima harima zero sociaux riziono harima ze media ukangabwandu wahima ngabatatsuo mtsaweni yalo Arabi Sauditi hakaure mahitima direct kawona tinavumbwa akaure madobi tizamba wo waili emakatengwa lungo harima zero sociaux tena makatiano Kanzani monani kayenye namdofahamu bakomono mbuna dofahamu ndongo za hitima mruka ishaka ngoro mahitima mruna juenro ukaya mimi ngatsoswa maha baizo na kambezo ndabo mruna taiswa maha yonde langu mimi Patagoni kanjo katire denai mrungu anza ndrome hitima mitsamba ka mimi ngatsoswa maha baitsa ndabo c'est pas la honte. Ce n'est pas la honte. Comme dans le cas de Nana mrara mwahitima. Hajimba swali hicho za tobe za juha. Hamba mzee wa hatu Marseille mzee wa hatu lo Marseille akanda mbreme hitima. Habeza taswa maha ukatsamba ndrabo. Hakamhara. Mzee wa hatu Marseille simbaze sima heba. Kusikanza nabo kayebwa Komori. Kardote za karanchote za ndogo za hitima raranti mbriye kosa mratse mwanyanya mbriye tsahe mwanyanya pardon batamba ndabo batifanya nayi ngati jirende ka antizingara minde mkaidi yenye bwa Komori tizaba ngabandu wailiwa hedaula ya mabajani walo handicapé walo wade bwa Komori ngo wade hunu Paris ondu wao tinawavumba abantu Mtuanza ndole tsakuyu shaskanza ni virarme message ndani ya borto yemzeye ka borto mzeye ka mnauri shangaza hata manyana si borto mzeye Mtuanza ndole tsakuzamba nganjwa mu message ya rile manama mtukufu president wa HDDC Fakihi na msamane batukufu ba rezonga tikotawa na partager video Jozi Ngarando donc message ya rile batukufu message ya rile tizama nganjwa bira haruma yegeri antro Iran na Israel harumenti ya hatu abana ndongozwanya naso hidawda mabajani si wandu wa diplomasi sikarisi Iran wala sikarisi Israel chasinga runga wo le droit international et ça Israeli wandise conflit inu watake l'Iran yensi hatu lucho condamné ze frappes za Israël. Juzibano abo les Américains wenda wa bombarde les sites nucléaires iraniens recondamné les États-Unis. Et ça parce que quoi si na droit. Kwa jaka na droit wende wa bombarde les 3 sites iraniens. Hamadizo na babanu Iran kwa jaka na le droit wende wa attaquer l'Iran, Israël. Namsamahani toujours ba raison ngetiko taw namsamahani batukufu nampartage video Jozi Ngarando nampartage batukufu juzi banu tena l'Iran wajuha wende wa bombarde ze sites américains zilo au Golfe na Iraki na Syrie yensi aturamberi rambo kaya unkondani l'Iran recondamner l'Iran. Et pendant que nous sommes ici, le droit international. Dans ce moment, Mbabintinti, tina kamle. Mone katazinu. Tazinu. Mbabintinti. Monendo tazinu. Voilà. L'Union des Comores condamne avec la plus grande fermeté cet acte qui constitue une violation grave du droit international. Inou les Américains ont attaqué les 3 sites américains. Ça c'est nous condamné. Ça ils ne communiquent beti salama. Ils ne communiquent. Ngarbunge otsen. India he juzi les Iraniens ont attaqué
les bases militaires américaines. L'Union des Comores condamne cet acte qui contribue à l'escalade des tensions dans une région déjà marquée par une instabilité préoccupante. Ngandungio tena Gerger kaze inde leo harmwe et accord yafanywa jana entre ces deux pays. L'Union des Comores salue les efforts déployés par les médiateurs et les partenaires internationaux qui ont œuvré à l'aboutissement de cet accord. Yabo tikanzani bere mbabibanu mbabintsinsi none sokaya sikarti ma israélien wala sikarti ma iranien shangari lunga ulizamba le droit international wa Komoro abonyinyi wanyana so de la mabajani gamjoja mdo tseha gamjoja mdo ambezo manzao azalinge israélien azali karti umelewa gamjoja mdo hamba shabani ntia tununtia diplomatie karna juara mwa kasisi sisi rimilia l'état hébreu haukana juara mwa karimilia l'état iranien karna jua non parce que si on doit diplomatie singarunga ou le droit international ba Komoro donc tikanzani yule mbabintinti ni calme on ramba o mnyanya harimazerezo wambao imafiti wanyala swahida la mabajani yode message yabili message raro batokofu message raro tizambo kaya misodo hambo kabanu mimi de Patagonia ya Komoro ngabonti ya sharabu na mweshendo ba Komoro na mwishendo ye izonjo kamba banabasa harumwensi ya sharabu ngabonti ya sharabu ukatina vumwensi hiyo i ambassadeuru ngabo ambassadeuru lo iho ye conseiller wahahi de conseiller principal wahahi wala ya harumwa mji mtukufu wa Mbuda Juyu juzi banu hata ya josole asubuhi batoro ha mafujari wende wa mwagara wa msihiri Juyu wamtagarini bala wambeha dans le désert harumwensi hiyo wambeha dans le désert et wakambia dans le désert za barindi wakanzendo wa muwe shakwa jamuwa waparisiwa harengwa alhamdulillah harejeoda honi e mafujari wa warengwa wabeho komisaria ya hensi hiyo ya oui question de poser est-ce que diplomatie parce que diplomate tizamba wende wabili Emanyana Mbuda Juyu uende wabili ni ambassadeur wa hensi hiyo ya ouais question de poser est-ce que diplomatie woi kaja habya kanzolwaya est-ce que emafujariano wanu est-ce que wandonu kwa jaruma ne daula mabajani msamari batu amba daula mabajani daula hypocrisie yo question ichokiri njamba wa mrumu mshobwa kabo negosate ngwajona wasome hitima njamba wa mrumu wa rumu wa ndwa ushai est-ce que c'est possible ichokirika wanyana sodola samba daula hypocrisie wa rumu emafujarwanu wende watahe diplomati woi yala ya Mbuda Juyu yangamiziwa ikandizo ngaramba uti haki si haki inde mana kamicho do zambabanu ukaya madwamana wa hensi ya hatu na mdo fanya tasio iho mwendao madwamana wa hensi ya hatu si utudanyi na wavumba banu ema ambassadeur mlo harumazensi na mfahamu ba daula mabajani wanu ngwa uno siundo ndondo wajipanga ndondo ka yabo watoshinda utowe raisi wa daula wa mtowa duniani yabo watomkoshiani nzaza hangu hanifa et puis c'est tout salama la sondele yabo watoshinda utowe raisi wa daula wa mtowa duniani yabo wajomtsahani nyinyi ba Komori yemana na si uo diplomati uo hakenda agariwani mafujaro za barindi ba Komori na mjipose question est-ce que tizamba est-ce que haruma est-ce que dabuyala ya hulanduza azali Mbuda Juyu dabuyala iho shanga bonongo buhari yabo yabona mjokaya ziransenyamanga zitsahwao wanongo verifiao wanongo atsahau wajue enferino isange joda huli enferino ngejoda huli harimwe manyana siwo ya kanzolo ajuzi harimwe nsi ya sharabu hiyo donc abati kanza nike alerte et ma diplomate wa hensi ya hatu mlio harumazensi ma ambassadeur ma conseiller nane madwamana mlio haruma yensi ya hatu et ma ministre et ma député
mameri mrina fanya attention ba o wanru wanu wa heda la mabajaninga daula hipokrizinga za bondro ganza bondro o wanru wa ununga unala eni wanru wa ununga unosiundo ndondro ngari njia u harma message ya sai bantsonza ndoleta message ya saa tizama nganjo njanshukurie rais wa hidaula hezenzi zifanywa haruma yensi ya hatu ngantomba bintinti muone yenzi yandisiwa usukwa juzi haruma yandisiwa pijani kwenda haruma badama jila domba ngantomba bintinti batukufu ngantomba bintinti muone yenzi yandisa tizamba yandisa pijani kwenda badama jila domba mashallah nafasi mvukana tena wakati aliyabungarinjia mashallah hizi hayasa mashallah ngamjoka sikari venge dzito ahandari munishieni che ngaromba Mwenyezi Mungu hosoni hiyo rishinde pia zihazi zinu zikae mashallah doshina munishiani ili mwerambua hedika yao zihazi zinu ngije pare la ranzi mchanga ya dimani hakuwa swidi harimo mjwa Voilà, tukanza numa selimba bimone yenzia yo juzi ba Komori zinu juzi ba Komori mashallah zinu yende manaka mrujami mimi negociatori msona mru ya mjoja pasa jani hadai msona mru abasa jojani manipile ka azali rais wa hidaula katufanya ndongoyo ngabo krizi katufanya ndongwa rima yensi katulekeza yensi kabati mi chanda mi msuwa na mrujo shiraja ni hadai wanu mruji hadaya shamruka hadaliha mruka hadalo msuwa na mrujo chani hadai zifanya message juzi banu tizaba ukaya raisi wa hidaula harumaze priorite ya hensi harmaze priorité principale en bayansi yabo des infractures yode ya handani les infractures et manaza barindi les infractures zenzia zilangizo très important parce que tizamba zilangizo ama la clé du développement la clé économique bon ça facilite l'environnement ça katabadi environnement yabo anadamu wa circuleo haruma yensi watukufu wa Komori nakubaliana na rinatso peu ne ujaluzi ne zero hombi wa Komori na rikubaliano kai rais wa hidaula ngulo ekezo yensi kabatu jori shangaza banu ya jara memnyanya ya rabe rabu na rikubaliana le swala lini wa Komori na rikubaliana 2022 kuja 2023 rais wa hidaula halekeza zenzia principale des routes principales des routes priorité haruma shesiwa shanzuani riziono banu wa Komori hata msidwaze kabaroha madui mafujari makrimineli uende wakamenya zero tu hizo bari azalide azifanya msidwaze wa Komori rais wa hidaula basatso ingulekezo shesiwa shangazija rione yenzia yandisa ibambao yakahenda hata ibire mitsuje yende hata yembajini riono banu nzia yote itamiwa banu ba Komori itamiwa Wangasina matso ngaronao juzi banti to message heya bwenzia yandisi watsen mashallah henzi ya bwandiswa juzi banu yenzi yandisa bahani wenda GTE iseti kudi yende ya mahame ise shezani yembwankuyu ngeyende mitsami uli mjini harumwe kapitala mitsami uli yandi yenzi yonga sina presque 2 mois banu yandisi wafanyewa mashallah izo kabati manyanasi waheda bla mabajani au mru journaliste ya juja bani ya Zambia shukuria ka rais wa hidaula twengu fanyoze nzia zinu wa Komori shanga mjona ana media watiti walio harma ze localité zilio harma miji wa Zambia wao shaka mna wana ma grand journaliste wajua shukuria bani wa Zambia na kana mangaleze nzia zinu rais wa hidaula nguzifanya rais wa hidaula azala suma ngufanya kabati mru Nesinugu izo très important ba Komori do jare shukuria do jare encourager rais wa hidaula azala suma sasa zinuti zamba
haruma uwandu watabi hao wakatabi hema kati yanu njajo hamba lebavu ndizo hamba lebavu antro pijani huenda badamaji la domba ihepare menye haswafi iho ihepare menye haswafi imenye handrondo ndrohana huenda lebavu ya mahame huenda shezani huenda mbankuyu huenda misamihuli ihemenye handrondo ndro lebavu hilo bakomori na tena manama Seye papa mode Dieu merci na tena Dieu merci sizambe ye route nationale hiyo imenye haswafi wanyanasi walarme imiji hiyo muhoro matalani pijani badamaji na ni miji yadungabo tena zimenye haswafi manama tione manama Idrissa Musa nganzo a participer ban bon en général mikado renga mungu shara nguda ube Idrissa manama mtukufu Idrissa yabonga nurengo nganurengo manama Idrissa Musa marangu none kanjo shinda ni unu accepter ti accepte en tout cas manama Idrissa ti accepte unibesha invitation tu accepte na imeni onekange johea na wime 2 secondes de lango tukufu manama mtukufu le grand patriote Idrissa Musa unibesha invitation tu accepte bana shatio ketsu heya angala wewe iho manama Idrissa angalia wewe iho shamimi sati accepte hunu haurdu behetse na invitation unibesha tena invitation donc tizamba ngandungi atemana Idrissa ya jo bese ya jonji ya bana donc 2013 ba comme 2013 yesa yo reiswa hedaula azala sumanika ti president 2013 e akabondo ikililu rangu 2013 yenzia hiyo pijani hoenda badamaji ya domba ye pareil tu kay paralysé impraticable reconnaissable ye pareil Ngamjo zisa wanyanasi parce que sisamba mimi ne chama mi fanya recherche ngetija samba izo njoka hamba na mparo wanyanasi walarme emiji armale bavuya yabo tizamba ngashukure ye rais wa daula Azal Assoumani nani gouvernement nana secrétaire général wa gouvernement Nour El Fatou nana ministre de l'aménagement Mirwadi Abdou Idaroussi, ministre de l'aménagement, nana ministre Mtoukouf des finances, Mohamed Abdurazak, Ibrahima Mohamed Abdurazak, Ibrahima Mohamed Abdurazak, ministre des finances, du budget et des investissements, ngani mshukurio, et saidi wafanyao, warenga zedwamana zahao, warenga surtout, wesheleao ye point yinu les infractions kangizo très important mayensi tizamba darjoka hilo choba komori mwana mkomori yaliyo harmale bavu ya mahame ngwanja semoroni matalani yende ya hule mbenru yiho hawende aone manyanya yiho ngujoka si hajeka kabatsinzi ya bakomori ye ngujoka si hajeka kakabatsinzi manyana sula harmale bavu la hembajini ngwanja je ya mahame hangwanja semoroni kakabatsinzi ya yobira kabati garia pashiye heyabwe pariamenye ngujoka kufanya bakomori yabo narikubaliano kakwelize nzia zingizo priority harime rais wa daula yabonga shukuri yao na tsananga shukuri yao rais wa daula hakadabili sena estahidi yafanyao harmonsi ya hatu masha Allah dernier message madame Idrissa Musa unibeshe invitation madame Idrissa Musa antoni d'invitation wivehe ngaritimize wa harma dernier message batukufu dernier message tizama garanti yao harma ezabira juzi harma mji hunu Faransa hunu Paris harma wanama wambeni si haki ukangarichwa mji wa mbeni kapitali ya mahame mji wa Yezi mji mhuyu mji wa mahaba mji wa kansi mji wala mafundi wa huyu mji wala wanazioni wa soma nono mjuka hena mru ya jawo mbeni hena mru jombeni yetsorongo ashewiyo hena mru nja some yedini yecho jambeni hanza njia shioni ho hasomo
yorangu hale kwa mjwambeni hotu kuziwando mjwambeni wojula kwa mji mwema wojula kwa mji wa demokrasi mjwambeni wojula kwa mji wa mahaba dizuna mbaba sha ngasina panzali njima na hapa saa wandungwa wanao wanduka tushirizana mduka tanzoni mwanyanya emana zabarindri he politiki ngabo wa Mamadu ngabo wa Azali ngabo watanze politiki watungo mana chido samba mtikadwa nini zambao vanunu daula ngejoroha Azalika na kabano eternellement ijo kirima udu mwana wambeni ya rume maudu kamdo fikirizwa na mawambeneshelea misodo samba Mamadu bala basi Mamadu kanaruda rejevanse na Mamadu nganzaboba ngandiza mbebano nganrepete tena mzee wa hatu mtukufu njaja ni mdebano mzee wa hatu mtukufu Muhammad Ali Swalih alias Mamadu kanarudi ya rejarma ya zitena bala bahi Mnezi Mungu ya mrehemu ya mleze banu bema Muhammad Taki Abdul Karim Muhammad Taki Abdul Karim kanarudi ya hebo juu ya jarume nganrepete tena Muhammad Ali Swalih alias Mamadu kana ujarume nsinu tena balabahi c'est fini Mnezi Mungu ya mrehemu ya mleze banu bema Mnezi na jele kobano aliyo ngone mbebo Muhammad Taki Abdul Karim kana udi ya rejei ya dungiye bala ya kaza balabahi bahi wanama wambeni kamkaradhi rakanti bazima radoshilizana kamkaradhi misodo zamba rangalie mapolitisi walombeni mwaforme mru mumbeni ya jaruma maudu kama nzo ya jarume badingwa wenji ngabano Azali ngabali karani ngabali karani matalani ngabo presida wahe parti tidaze parti mana njomba hangu mtukufu Wadani Mahamudu Sidoaze parti ya hahe Wadani Mahamudu c'est un grand politicien Wale hanzwanu wa Komori Mana mchotsa mrujoye Wanruwa mwimiliendu mwamforme Mamadu Bala Mamadu bahi Mamadu Halafu iza nitabisha juzi wa Komori Nione wanru wakawana harima mashuli haveru Bala wakawana ha politiki Kwa jaka wene mna riola Bala nda watona mruwa Azali ya renge venro Halafanu wa Mamadu wanro l'opposition wajua wende wabarunike venro wandiso wanabala na vale mzee wala mwanaume wala kabihe mzee wala kamrama ya kamramabi wala manyanya wala mjomba hahe shala bokaya bala kwa parti njima subhanallah bakomori ha politika ndo tsunga wana ha politiki sasa nabasa ndo wana ha venro ha politiki karikubaliana wanama watukufu wa mbeni njaja ni dembrubanu shazino analizi ni fanya ubanu uka msiduaze vanu zinuti handa zifanyishawo helinu wandu wenji wadwa wanahunu heze diero havero wandu wenji ndemana na abuna lisemesa jinu ukaya kazi ya nishangaza hata kwa yo c'est une habitude baikamzia banga zirisao banga mrono so haya si wambeni ngaritabi hao yezikauzili zilo hunu pari yesangabo zikauzili watoshilizana kamzia dingo sibanga mareshelea sisi wa mbeni maristehi babo kamturistehi ngamtongore deziwa repula sheo harumenti ya Komori yenye ti haki zinti haki Gani tizamba ngabo zikauzili hunu pari zambeni watoshilizana si haki karikubaliana rakansi vazima intikadwa nini zambao intikadwa handani ngachido jabanu reshilizano kamjara kansi vazima raransi opewuyun raransi zero hombi zinu ba inu siasa donc watukufu mwa vraiment titabia juzi za vira juzi arma hunu Paris zintabisha ndondondro kamchiwa mbeni mjimu huyo heli ndado chawe bwana hu wandado chawe wana hunu handongo zitsona mradi hata ngaziri sao
katizamba ngabandu waniparawo negociateur wono mjini hanyu ngamjiposheo mjini hanyu nikamtsona haya wandu wengi wakadoni para si haki. Donc watukufu nsanza nikamdia hakuyu abangari kazobanu. Merci beaucoup ngarjo nano juma banu tizamba basa ngarjodo jamba baba sandondo sa ye guerre entre Iran na Israel sayinu isekazakifu nizimna zirende isekazakifu isayonde sujet yaka na actualité makatiano. Donc abasa ngarjodo jarma zerezo aba ngarjore jendo ndondo huja rejare shangiria tizamba raisi wa daula reshangiria ze projet za raisi wa daula. Yonde objectif ya hangu mimi Patagoni. Objectif ze projet za raisi wa daula zifanyao rudoja rezamba banu nano wanruwa esawa jotwalia ngwanzawo wendo afanye kudeta mbabahanu ngwanzawo ndo arehitso yo kabatini heli nchojo zichwa mimi kabatini heli kabatini heli nchojo zichwa izo mima basa njoja izo de zemisolonizo izo njoja banu ndoja nezamba deze points shaka bati mundu ujoja banu yanideye yaniponi hansi yanlazina mtiza hangu ukabo mimi nganjoja ni mjibu banu sinajo jibu mndo banu izo zikahale tizamba wanyanasi wanu ye majamvi meli yanu le jamvi la hajimba ina bolto ne le jamvi la fahari na mzaze muikoni wakwati mabani hangu bakomori narikubaliana kwati mabani hangu hata. Donc abo taneja timizi ngana nzondrongoze rapidement emne jana ulo Marseille ntujaba atabale parandobi udungo ne mvinyo ukangurongo katamdokele wezo ambao edona mvinyo masio atedonyi nyashe lime amitofikiri kabla ngurongo shinwa nyanya sola edona etoka na kopala la mvinyo no hunano rongo ese emakatiano uchokansie ni dea hata balangu fikiri kanjo kamjibu balangu lindo kanimjibu maskini ngukonsie no mvinyo no ni dea abo no panu hati bala atanga bani parao yahu ishabwe negosatu la dungo ne mvinyo ngusodea heni siku uchokansie dea iyo imrujuo bakomori umrujuo nganjo kanjejeni mjibu banu ni mwambie ndongo ndri non sérieusement yabo yabongami hamandaye yabotsirinde hamandaye yabongami daba hamandaye yabongami alcoolique hamandaye mimiti alcoolique mikado na vinyo ngono wotsi mru wotsi bani hangu wotside mru na jojabanu ndoja nyangana minaye bakomori yabo wandu wa mruma wetsanga njo wandu wa mruma wo wadoja wenideya yabongwa tungoje trompe shati na janjibu mrubanu namnideye hata namniponi hata tina ujanjibu mrubanu. Watukufu izonze habari. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci.